o isa zote chanela ka lo lom le vek chu a tun tuma hian Russia fighter jet thraset mai Su-57 le aral thuam dang India hena Russia na offer rapek chungchang hemi ngainom zet mai hi toite in hantar lan kan tum dona angainom na chan em apo United States sian India hena hianin norna pressure lian tak maya kalpui mek lai thil thleng ani wang he ni country tangin Donald Trump chuan India atanga US abungro thon tariff sang takin minlak saka parcent sang takin 50% zet mai khan akalpui ania achan ber chu Russia oil gas India na kan lei chumi ti top na tur le remna chikhat ani Russia tanga oil gas la to lo turin India chu na takanor ania chumi atuli zelani chuanin 50% baka hianin additional tariff lak ani tur thu kha Trump khana soyani mania Russia President Vladimir Putin India arun zina hata khan thil tam takan soi duna gas oil leile hral chungchang te Putin khan India chuan Russia atangin oil lak chunjom don Russia chuan India gas oil kan thon lut chunjom zel don ti khana soi ka khanin dor na kha thui tak kha khan apuang chuak ni na langa officialin engma chiang taka defense lam modi le Putin an soide phei kha chu tlang zar ani talova Su-57 le S-500 S-400 chungchang ti pon soi nge ya maro chu defense lampang kha chu puan chua ani ta ri lovani Putin an New Delhi atlo kha khovelin an ngei vena abigin United States chuan an lo ngei ven fal viau mai chan chu US hian India nena insum don ton na an kalpuina hian India hlok zoka US kan hlok lo zoka ni chu wangin kan bungrua kan defense bungrua te India hian tamtham tak a lei angai ni inbuk tok lo na rural turin hei hi ati angai ni ti khan Trump khan na takin India normek lai thil thleng ania chuti laya Russia offer India na lo pom ani chuan US atang hianin hrek na lian tak te po India hian ma chhon lowang ti a soi thei talova chutak chu anga inom na chan pakhat ani Russia United Aircraft Corporation UAC CEO Vadim Badekha kai hroi chuan India hena Su-57 e 5th generation fighter jet siam na tur ruam man na kim chang an kalpui don ti tarlan ani India thu chu le Russia thu chu hianin India hian Russia Su-57 e offer apom ti hi thu chu engma tarlang lo ma se hei tuna hian thilkal mek han thlir hian Russia company Su-57 e CM2 5th generation fighter jet CM2 hian India hena India ram chunga Su-57 siam na tur ruam man na kim chang siam ani thu news vela kan lo hmu le India defense news ina an tarlan kan hmu hian India hian Russia Su-57 e offer kha apom ta aniang ati ngai dan lian taka ompha ta ani direct sales Su-30 MKI program angchi license production le source code access telin technology transfer ra tun ma malak na lo omngai lo chu kalpui ani don ti tarlan ani omzia chu tuna India ina thlona ani that zinga mi Su-30 MKI kha India rama license production kalpui ani omzia chu asiam phalna India hena pe kania tin Russia mithiam te po India ron kalin India ram chunga siam chuak tur khan India mithiam tenen ma anla chunga wang chuanin Su-30 MKI te po India hian nei thei kan nia khatiang chia khan athiam na he thlona technology transfer chungchanga po chutiang che chuan Su-57 e hi India le Russia in kara thodun lian taka omdon ni in alang chhota ni he offer hi India in MiG-21 Bison fleet upato tak mai achol tir chumi thlakna atana thlona changkang advanced combat aircraft amamo lai me ka thil thleng ania Su-57 e hi make in India le Atmanirbhar Bharat malak na ne na inbil takin India ram chunga siam chuak turin malak na lian taka tamek Russia company ho tu badika chuan exclusive interview wa Russia chuan India chu hetiang taka tho ho na thuk tak nei puitla ka angaya Russia thian tha privilege strategic partner chun angangai India ani awangin kum somruk chuang zet MiG-21 atanga Su-30 MKI thlengin thlona leitir satlia mai love India ram chunga siam thlengin
Russia chuan hma alak pui ani ati 5th generation fighter aircraft program atanga India malak to na le adu khoplo na te tin a malak to na tlol chho ang chi mek te ngai tu chuan tuna Russia offer hi India hian apom ngei po arin om tuna hian Su-57E hi 5th generation fighter a chuan hlotling pol tak ani chho to a chu India hian technology transfer manga India ram chunga siam chuak tura ma ala thai ni chuanin tuna India ina abuai pui ve mek Advanced Medium Combat Aircraft AMCA program kal pui ti hlotling turin he Su-57E technology hi tangkai takin mang thei don tina ani Su-57E hian product zale somsari pasari nain chutiang chuan engine ti changtun thleng te pon ma lo lak to nia tuna hian avionics architecture te po phuisui takin anei chho to a omje chu 5th generation fighter angte hi han deploy in emo han khalchuak po ni sela akha to ka upgrading hi kalpui reng angaya ral thuam changkang zok tele avionics changkang te radar changkang zok te thona miltura khan tianga ti changklun chho ve zel kha angai ni chuta chuanin Su-57E po hian ti changklun na engemaw zata paltlang to nge a design te documentation engine radar system ang chi AI integration te stealth technology te le software source code te chutiang chuan India hne la hian Russia hian fully sharing akal pui dona India hne na hena rol ruk don tinani hei hian Hindustan Aeronautic Limited Indian engineer te pon lam thiam na in ngatlawin he Su-57E ina technology na izong Russia ina ron pe phalani chuan India ram chung ya siam chuak thei turin ma an la thei don tinania chutiang khopa phei cham India ta na omdon chuangem ni ti tur ani United Aircraft Russia chuanin kongol samjok ruwa hanna te po asiama India rama arang taka induction emo license production din te po athaya tin Indian Air Force chakna Su-30 MKI model ang chi siam chua te po offer om tho hei hi India Advanced Medium Combat Aircraft AMCA program nen po in milviavani sensor fusion super cruise le unmanned integration ang chi 5th generation features ang te Russia hian ron pe thei don boka chutianga ni chuanin AMCA program ti hlotling turin India chuan chak takin ma ala thei ngei don Russia lam hian Su-57E software a hian backdoor emo trojan emo engma omdon lo ti atiama chumiam je chu khothlang lam platform F-35 ang chi khapna emo autonomy emo US na thune na anei zui turang chi kha Russia chuan aron ti don lem lo nia soi ani amje bera chuanin US po hian India tan F-35 offer kal pui thonia soyania amaro chu US hi chuan technology India hne na rol ruk emo sharing emo engma kha ati theilova India ram chunga siam po ati theilova ni tin an lei India hian lei po ni sela thuk takin US hi alaron in rol dona ka tiang zong kha Russia chuan India laka hian thunun zui na emo khan tianga in rol zui na lian tham tak khanai antum lem lo ani he Su-57E hian payload zau tak mai anei dona payload lian tak mai ral thuam rang pai thei anei dona India ina alo man to Su-30 MKI ang chi a ral thuam rang angte Su-57E hian mang thei vek dona pai thei ngal vek don boka chutak chu India tan po athatna ani stealth ruang am ania radar satliata na man fu har tak mai ani don boka 5th generation fighter zinga chuan advanced berpol anga soi ani nge Russia official te chuan Russia ambassador Denis Alipov chuanin India na AMCA Advanced Medium Combat Aircraft India ina siam atum mek na hian Su-57E technology hi man kan rem ti don ti na soi co production thlengin buyer seller chungchanga po in rem na lian tak in rin tok na nen joint venture chutianga kalpui chu Russia chuan an in huam viau boka amai ro chu har satna lian tak lo chu US atangin ani Russia ral thuam malai ni chuan US atang hian katsa antia countering adversary khami shrek theina dan waya khan India chu alut don tinania US na shrek ani chuan India malakna asukok ve thei viau turangai ani
Russia ral thuam he tiang taka India na a choluta inram na lian tham taka nei pui ni chuanin katsa hnuai hian US na hrek ngei rin hani towa mankuma S400 India in Russia hne na tanga kan lei khan katsa mang hian US min hrek tur hani lain Joe Biden a sarkar khan India kha hrek talova China encounter tura India kha US in a rin wang hania ka wang khana hrek lo mai ni in alanga Russia tanga S400 leive tu dang tho Turkey ero US khan an hrek thung hani ka tuna chon Joe Biden ani tolova Trump ania tarif mangin a thian ram te po hrek boi du Trump hi chuanin India hi katsa hnuai hian a hrek du ngei rin om heti lai hian IAF Air Marshal Louis Anil Chopra chuan Advanced Medium Combat Aircraft India na nei tumama alakna ti khotlai chawani mek lai le Pakistan ina 5th generation Z35 China atanga layatin to mekara hian India chuan thlona changkang tak 5th generation fighter ang chi kan nei ngei kan nei vat angai ni na soi chutiang tur chuan Su-57 hi pragmatic interim ani thu asoya atak taka kan lak lu ngai thilani ate indigenous goal atanga in thlak dang lamna chutianga Su-57 i Indian accept ani chuanin Russo Indian defense in zomna thuk tak chu ating het le zual dona AMCA tan operational learnings apet hei dona ma se resource diversion emo logistical overlap emo tan thil hlom thei chu om ve tho mai Russian Su-57 ni program atanga technology kim chang transfer ani chuan Advanced Medium Combat Aircraft India na aboi pui mek ti puitlin hun chu na sa takin ati chak thei dona Indian engineer te hena technology puitling 5th generation atan apet hei don ti nani stealth coating sensor fusion AI driven avionics te engine design advanced tak te AMCA hian in India chuanin abel ve thei don ti na hani boka hei tluka tha omlo mai thei AMCA a India malak na tuna drawback kan nei mek harsatna omme ka chu Aeronautical Development Agency ADA kai hruaina an siam high thrust engine siam na khotlai mek wang hi ani ber mai baseline MK1 variant hi kumsane le somni pasari somni le pariat vela prototype flight tan ruaman ania kumsane le somthum pani atanga thumnga a pon lam tran puila tel lo chuan initial operational clearance nei thei man ram an tum lei chawania ala rei viau don tinania chutianga ni la ya Su-57 e technology engine engkim mai Indian hena share thei ani chuanin AMCA program chu sanghele somthum panganga ngak lo hianin olsam zoga ti puitlin thei beisei ani donani Indian he offer hi apom ania ngong tam tak anei thei dan turte India malak mek na AMCA program a hlotlin na olsam zog apek thei dan te le soi tur tham tak om thei ome he offer hian India tan 5th generation technology nei tu ni na min hlang kai thei dona rem chang tam tak India tan chona siam thei don ti na ani reng mai chuti lain Pakistan chuan Z35 in do thlona nei tu min ma ala a chu 5th generation in do thlona changkang tak mai ania India ero chuanin ama pual in AMCA siaman tum sawania maro chu hei hi sangni le somthum panga malam chuanin India hian nei theirin omlovani chuti lai chuanin India chuana ma thlona Tejas kha mani international air show akhana chana pilot chopin kan tiang khan an tla a pilot kha boral nge ania chuti angani mek lai chuanin India in nga na chu friends atanga kan lei Rafael kha ania chu 4.5 generation ania generation changkang jok India hian amammo man mo viawani chuti la ya Russia tanga offer kan nei hi India hian apomani chuanin masona lian tak India chona nei thei dona 5th generation fighter aircraft nei tu ramzinga India chu hlan ka in om thei don amero chu US atanga hrek na lian tak ero India hian a huam ve ero angai don thung ani olekha dichina han kan han du tok photanga khovel thil thleng thar ang chi te he channel a hen kan han thlur bing thina in longai changzel don